Na jučerašnjoj konferenciji za medije, održanoj u prostorijama opštinskog odbora Srpskog pokreta obnove, sekretar opštinskog odbora Bojan Kovač je predstavnike medija upoznao sa činjenicom da opštinski odbor ove stranke radi. Srpski pokret obnove danas je uvažen od svih relevantnih političkih subjekata i poštovan i cenjen kao ozbiljan saradnik, a ovo međusobno poštovanje i uvažavanje rezultira veoma dobru koalicijnu saradnju kako na republičkom i pokrajinskom nivou, tako i veoma dobru koalicijnu saradnju na lokalnom nivou u opštini Kula. Upravo zbog toga naš glas se danas čuje i naše mišljenje se uvažava. Opštinski odbor Srpskog pokreta obnove Kula radi. Građani, svi bez obzira na svoju političku pripadnost, su dobrodošli u naše prostorije da iznesu svoj problem, a mi ukoliko možemo ćemo im pomoći u rešavanju tog problema, a ukoliko ne, bar ćemo ih uputiti na pravu adresu za rešenje. S tim u vezi posjetit ću sve naše građane da je od 1. decembra u našim prostorijama otpočela sa radom služba besplatne pravne pomoći, gde građani mogu za pomoć da se jave ponedeljkom, sredom i petkom u vremenu od 12 do 18 sati i četvrtkom u prepodnevnim satima od 9 do 12. Također mi smo otvoreni za sve sugestije i konstruktivne predloge kako bi unapredili ne samo naš rad, nego i rad naše lokalne samouprave. Dalje naši planovi usmereni su na aktiviranje unutarstranačkih tela u vidu saveta pri opštinskom odboru za unapređenje kulture i saveta za socijalna pitanja koje će u dogledno vreme služiti svrsi da budu servis građana i da pomognu svima kojima je pomoć potrebna.